Chuan la ka sei tong khan kan sei tum number 1 hey hudi poka te ka ti kha ken ti mak ve na ni ka panun jing khan lo lu zo ka nga te ka ting khu khera te ken ti mak ve na ni bi te ka te chu kan hlip tonga headhunter mo headhunter lu sai wor ti khak kan ha mei mei puizok kan boy puizok tur chu mizo MEZ do zo Mizo-Ram tin ni tani kan hriat thawangin mizo ka han ti te le Mizo-Ram hi achuak rual velani sangkhat zakua somli pasari independent chho India independent lim vel khan khami ma ka chuan lusei ti te lai poi ti te mara lakher ti te nam sang sang khan Mizo-Ram census kan ti ho 1951 census te 41 kumsom dana an yang chi ate 1911 ti borvel a pheka chuan mizo khal omlo shim nam sang sang khan an mani nam ang khan en chala tin sub ho ti mela missionary hon lo chu po khan women din dom po khan young mizo association tilawin young lusai association YL tin din nan pasaniti kan fet kha chu wangin mizo tuna ka tui pui chin song mizo le Mizo-Ram lo chona chu India independent na kan han lud mumal ve ram in rail bol dan pa ngaya democracy ya kan han lud ve chawa khan lusei ti kha ahwam tok love tin Mizo-Ram chung om ting nge po ahwam tok lo wangin khonge mizo wangin Siam o ti kha kan political leader le kan society ya kan mithiam ma sa te nan ngai dan khalo ni tani chu wangin Mizo-Ram ti le mizo ti kha alo chona borvel chu sangkas ko sunga borvel khania kan hriat angin atak taka chuan British ho khan sangkha zariat sumriat le something ti borvel sangkha zariat sumko ti borvel khan Mizo-Ram anut mel hriat chho ve chawni kha kan hriat chu tur chumo chu ta chuan Mizo-Ram kha British Indian boy kha chuanin Lusai Hills tiangin sian superintendent pakhat min pe a aizola oma le lungle poso na oma tin ka sei fo thena chu lungle so Bangladesh lama tanga opania aizol lampang mar lampang hi chu heta Assam lama tanga opani chu wangin British hun lai kha chuan mizo te po hi tuna mizo inti ho tun Mizo-Ram kan ti poi thenin oma min lo then hlen kan lungle unau te kan chung te ho so alo Bangladeshi tep me hilo ne bane thak takin Bangladeshi le Indian sanga tam tak in then les wol tur ho wa kha ni khalaya khan hui khom kan lo ni le ta chu Lusai Hills ani nu chho khan sangas ko sumwa pati khan Assam sarkar noya kan in junlut fela chota chuan Mizo district council lo piang tani chu kan hriat tu chu ta po khan mizo tong kha mizo ti tong kha drama kha aron chuak chho tanani chomina chumi ma chuan Mizo-Ram kan ti bi kha khoi hinge ti hi draw the ani mu malamani sangkha zukua somthum pathuma Assam British hun line Assam Gazette Assam notification 1933 kha Mizo-Ram ram riatan an man oma chu survey of India te British hun laya angane Mizo-Ram ho luachin an rinna ania chu rinna kha om nel nual ngin langma sela chumi ram ria chuan Assam ne nakani rinna lampang northern side amar lampang hi akoglo bikani tiaw lama te po tiaw khanin rinan ti topa chuan heta acheklang dunga ombele topa chu wangin mizo ti le Mizo-Ram lo ti hi India independent lim chon chho khan kan ne ve chau YLA Young Lusai Association missionary hoven an siam po kha Lusai ti chu futok love antiam mizo te makan lo har chho tak democratic India mo Republic of India kan lo lu chho khan khovel kal phung pa ngai kan man chawa ta chuan Mizo-Ram ti kha lo chok tani Mizo-Ram ti chu omsini taka chu chu Mizo district council hun level tang khan ti ta popula also me ome district council hun lai khan kan shredangin he ngane to tunama district council kan ti
lai mara chakmat kan ti tu na kan ti LDC MADC CADC kan ti hopo hi regional mo ngani kami regional pati lai mara ain ko pa chuan chakma regional office regional council oma kha 1952 oma Mizo district council om lai khan chuta 1972 Mizoram kha UT alo ni don khan heng ho te hi ngani autonomous district council alu cholen 6 schedule Mizoram 6 schedule ri om chun chu heng autonomous district council te lani kan sei thui lo kan sei tu mani lo ni chumo chuan karkhet tur chu kha 1952 apokha Mizoram alani lo ni chu Mizo district council om chopota chuan 1972 akan kai chodona asam atanga kanin dan don khan India parliament in dan poimo te me pa sa chu kon shedang ngai North East Areas Reorganization Act nera 1971 containing chu asam nuwe omho arunachal te entinan Mizoram te Meghalaya te Nagaland te hong chi kha entinan Mizoram le Arunachal chu UT akan lu cho phota chuan khami nera nuwe khan Meghalaya le Nagaland chu state an chho ngal ta ni kan thet khopoi momo chumi nera poimo na le nera khami act North East Areas Reorganization Act kha alo fel file o wang tele anlo uluk tok lo wanga asam nena ram ri boi nei kan ni ti te po kan sei chodon ani chuan ta hian poimo le ta chu 1972 kan UT ya ram boi lai ni chumo 1966 boi lai cholai khan chuan UT am hian pe chhop cho phota state kan direct velova 72 hin kasyan khan regulated to direct in the state and halta chuan 1987 a state kanileta India Rama state Indian Union West state somnila pathum na kan ni 23rd state of Indian Union kan ta ne chuan sei lai du chu Mizoram lo chuana ne ta ne Mizoram chuan ta hen kan sei kai lok du chuna kina po hemi ka thu sei nu lok hian national TV debate na ka thu sei English kan thu sei toite tuna ka chan chan nera poor implementation of nera North East Areas Reorganization Act anlo siam lai tele map anlo draw chho lai khan Assam in min bomani chumi chu national TV ka sei na po karan da tel veze banga minute linga lekania in sak deula chuan kan sei du lai taka chu helaya kha atak taka chuan khati khun lai thleng 1971 thleng khan inner line reserve forest kan ti te po hi Mizoram Lusai hills Lusai areas anga wangin che te pon lo pathina ma se ta khan thil lang ta chu Assam state we district pakhat kan ni ve me chu wangin Assam ina kan district tur an Siam an mabel an draw khan 1933 Assam notification government of India British India where Assam notification 1933 manga ramri border pillar an Siam khan Mizo te kha mirsi lo shima 1933 chu kan straight to chu kan la noi vel tu kani khavel eng kan lam vetan don chau chuan 1971 vela po khan Mizoram kha MP kan ni velo ni parliament a chuan Silchar MP khan min option ni chumi Silchar MP op tu tele parliament an sei khan Assamese Bengali lo ni sia khang ho khan an du thalin Mizo district council UT ni chhotu rakha ame bakha min ro saka chu 1933 notification min din tira maro chu ame bakha an du thu samen drop popa a ground na ero chuan an check lo an verify lo mani chu heta nakina ka sei national TV debate a kan karon sei to van karon sei non lawanga chu wangin Assam sarkar khan 1971 nera mang khan ramri an lo draw 1971 vela chu Mizo district council chok kan lani state kan lani si lawa Assam assembly ina an siam hoba kha an buat say map draw khas parliament an keng kha parliament khan okay fine antithani
chu wangin kan ngai dan an lova ngai dan sei turpon kan lova min sei tirbo kheklo ngai dan kamin ron lo ni na lang mar chu van doi thak takin until draw ang khan a ground na an check lo wanga draw lo ni takan fet to 1971 bel chu ramboy phung lai ni ramboy phung lai khan surveyor ti te chainman ti te surveyor of india ho kan kal lo sim chu wangin an grease ve mi chu wangin asamina kan ramboy pianga constitutional boundary kan ne to anti hi mizo tan chun pom lo tur mo chuan kan ram ripo hi nodan boundary lampang hi chu asam ne na kan ram ri na lai takhi a fel che lo ni na langa ma se asamis ho chun felantia gohati kanam thin lai khan tarun go ya kha interview ka mu zau zawa nagaland na chon problem kan ne ya amaro chu nagaland na chon kan ne mar mizoram ne kan ne lo boundary problem kan ne anti ka ne chu vain tuna mizoram sarkar ina border issue boundary problem kan nei kan ti assumption ne ani ngai lo ni tlatani constitutional boundary kan draw to lo man ti tani chu constitutional boundary chu andu thala an draw 1933 base ve dewa an draw chu ni om takani example pakhat ka soenga sei hapui he an nera meron ti boisoka helai nera notice areas recognition act 1971 mga unmap draw akha ground na unverify lo ti chen san chu sei hapui khu asama anda Mizo-Ram chuan he ta engeni kha phaisen kan ti khu asama anda bok Mizo-Ram sarkar in enkol mekni chu wangin tu na hen ka sei fo chu Mizo-Ram sarkar tan chuan asam ne na sei fel tura chuan 1933 besa nera a map intro hi kenin kan khiat pui lawa intro sual na salutuka indu thalin intro a inuluk box si lawa inner line reserve forest milo ruk sakto a mo square miles zanga pakwa kha jani somni Mizo-Ram oma jani somret pakwa kha asamo chu po milo ruk sakto 1971 thenga inner line reserve forest tranga chi unlock forest kachar forest na chi ala kha Mizo-Ram pekchina ka anti top ngot bok chu wangin min sob lutuk chu wangin helahi kan delchin ramania tan kan draw ve turani lahini siamang phaisen chu Mizo-Ram nge tu pile pu man la Mizo-Ram ni chiteng khateng te inhel na kha give and take method kham han ve turani aruna chalte tuna hen megele le run chal chun sei fel don nai view tin langa sei fel thakto me thea keni ro chu serious ka min sei pui du lo chu khami constitutional boundary anti ve chen nera besa 1933 boundary hisapa draw loglo do draw khap nin pomtiran tumani chu lo chu sei boy tur kan nei lo sei chu sei boy chak khop me a sei boy chak na chan chu inner land reserve forest ka 1896 vela khan lusai hills omanian tiani ma se anti cho 1971 a chuan mun thuma thana mun ni min lo ruk sak min der so nera 1971 ka proper implementation omlawa tin parliament amo central sarkar amo kan soinga mangai kan soingam chuan asam ne kan rina kan chingfel thedon ni na lang tuna kan ti dana he chuan ram ri boy kan la soi phalo ram ria inti boy ram ria law and order problem cho kan boy pin ni na lang chu vain asam ne he chuan ram ri boy kan soi phalawa soi phale tur chuan engting movement kan siamanga parliament atangte kan sarkar smart lutu por lutu proper justification ne shi kan sei ngai ni chuti kara heta asamina mi lo ruk saka kha okay lo ru to ang poni sela karimganj haila gandi tivel chu kan tu na lawang mar chu heta karimganj district ga ngani kan te borwa tila borvela kan thangram indigenous movement kan ti kan unau te om vero hin lu ero chu hemi hi 180 square miles velania 290 borvel 289 square miles le 180 square miles in thangila heng asama kan unau de chu Mizo-Ram rin lu turni annipon movement and nature Mizo-Ram lu tur chantika kon se the mangai tani om chu koran sai tu chu man le kan pile pute sairam chuana ti te 1875 ti te Bengal Eastern Frontier Regulation Act yang chi te kha are 11 tolo 1971 December tha parliament kan englo kan ram ri tu
Mizo-Ram UT ram ri tur an soifel to an pom to bandoi thak takin amo ka thiam chelo chu bandoi pukat ti tolova 1986 June samthuma MNF hovin khami UT boundary mo UT boundary kha state boundary atan an pom le boxi jo wangin boundary hi asam hovina sei kini chuan in nge kan ti kham constitutional boundary kan nei tolom anti kha pomom ve de bune chu wange an mani point a chuan former secretary chung kala du dan chuan mizo taka kala sei du chu no hei hi rin thatangai in du in rin ve pop ringota chu wangin a ground verification om lova Mizoram nei do na poi nei lova chu wangin hei chu affair lo hei ti hian kan ti turan helai chu du le asame san tam towa bengal hon tam towa omero sai roi chu kan nengai kan del rambi khathiam takin kan chu ngai kharai ram boi rai well 2021 chawela samne kan ti boi vela policy pa DC om puthang doctoral thang lena kan thian pa kan metric exam pui ni chetlang hutang mo tuna chun he state election commissioner ngani chairman kan ti me anita hepa hi atuye me ma hepa na asoi chu purhet tuna kan soyang chi nera 1971 ang pokhan rin thathi rotila tuna kan in rem da nai chuan square kilometer sang khat atanga sang ning carbon valian Mizoram asal phadon chumshimati chuan heta seifel thei silawan 1875 compile pute ngani sairam kal chuana divela kha claim khan umjeni lo khatila khan map draw lo chuan map draw kan nei film kan nei all sama chu 1933 assam notification nia chu nera 1971 in aron ringa nera sign 1971 chu ngai kan ti chun UT min petunia UT boundary chu Mizo district council boundary ani angati Mizo district council boundary chu heta 1933 notification kanitani in 1986 June ni somthuma MNF te le India Sarkar in Siam memorandum of understanding and the peace accord kan ti mai ta khan MNF Khawp khan nera 1971 na UT boundary ka state boundary na pomle technically chun soitur kan nei lo toina moro chu helai aneu arin kol neu bora ka chun ti to fake kan nei tin Assam ne na kan ram ri hi apoi mo emen san chu tuna hei Bangladesh boy te kan threat chowa India la Bangladesh in hote chuan Bangladesh ram nei lo Mizoram naya khumlai Karimganj kachar le Hailagandi ti vela vairong kal ho tuna Mizorama na thok tu tamber ho local ho hi za chuan sei thilong za som red bor vele chu Bangladesh infiltrators Bangladesh changaron lut rampo nei lo inchi khat po anti tinga ma chu tur ho ne chon Assam hi akal chowa heng district pathum te hian in state and soil ve ruti kha hretangai tuna chuan dispur kan dora Assam so hi home santi a community ho pe chu ke mani tribal ru pu ve thoru chhadon ne mar chu Bangladesh changaron lut Hailagandi kacharle Karimganj ti borvel illegal immigrants ho chu khulai Assamese go hati Brahmaputra Valley Assamese pokon halai Kachar Valley mo ngani helai vai ho chu anti thailo chu vain eng tika mo chuan state an hu ve va don ani state an hu hona chuan min ron neng na don lu thukani chu wangin tu na hin thiam devin boy em vaka nga seilo poin ai do thang u ti keu rawin do that ahun ka ti khop me ani lo chuan kan chu zolo don chulai tak te chuan ram hroi tu tan hriat ta duwa when hroi tu ZPM te po hian man ne lo tak tak chun MNF tu la ruling le se chuan sei thailo assign tu ni tla da wang sign velo congress le ZPM ten por tak sei na chance kan nei sei fel vatangai ani lo chuan kan ram kan hek lak don heta khosak lampang ti te Chin Hills lampang te Bangladesh Unnao ti te Arakan lampang ti te chu achiang thokhasa kan du la kan control thei chuan kan Chin Unnao te na kan control thei chuan Chin state te po India ra malak lu da na mo tingai kan langai tu ma se Assam ne na kan rina kina ko se fortune to film tu ta ko se chu Republic of India pathian na min pe khuna kan international boundary with India ne na international boundary tu ne ta ne chu wa in kan film khoranga hei hi India la katanga
chuak ka sei lova tuna ka sei lova tin kimba ngai da mi mal taka ka ngai da na chon pathian hian India rama Mizo Christian okay Indian tribal ni turin pathian mi siam lo namro pilu tukan ne mania bang che kan kala kan pi le pu de lo bon je kan sia chuan tu na ka kalna pianga ka sei na chu let us bring back the original Mizo pride Mizo pi le pu te confidence le amma ni do tok na kha inei veng nyam nei le tmo nyam the movement he ka do ni mo let us bring back original Mizo pride movement ka sei ni chu wang kha kan Mizo-Ram rin chung chin ta tu na hian Mizo-Ram hi landanin 21,087 square miles ani chumam je chu singni sang khat somret pase square miles square kilometer square miles and square kilometer ania chuan population hi 2021 om chelo wangin ni census om theiri lo wang covid wang te khan ni projected population lan me chu noi sompali or 14.16 lakhs vel tura kai ngai chutiani chuan Mizo-Ram hi kan ram hi chimle marzongin tlang in thur kati kha hill range pasari vel oma changkha laitana bok angani kan tan ti thing khama ta chuan 21,087 square kilometer a chuan mi noi sompali 14.16 noi sompali ta ai tam khat om taila ta chuan square kilometer khada mi somruk le pasari population density Mizo-Ram hian azimani Mizo zima masemi mihring kana tlema chu wangin alandanin square kilometer bial khata hemi somruk pasari vel chok omang kanani chu ngai to chen chum phai ani lawat lang ramania hetia straight distance an rin kilometer khat bial pokha atak tak kilometer khat bial kha atlang hetia pong chuk kha a phar zong chon an ti la chon alet election level chu ni padeng tarin darin chu mi azau chu kan ne kan sei tum jok taka chu chuti te loin kan ram hi kan la to lo rap thak chuti line India rama per square kilometer a mi pui umza chu mi jali sum ko pani mi zanga deu tho an oma India rama average national average population density chuan square kilometer khata mi jali sum ko pani or zanga oma mi sam chun ruk sari chokon nom India ram density mun som ni moro means mun som tham khatel chokon ni ne chu wangin kan sei tuma chu alungai thak lo area chon man thokhan lai puzoram thangan lo pemlu zung ro ti te manipur unaute chai chin unaute ati pokhe bachan chu a ho riewin lang tang chungin thona tang han hian thona tang kan thlowa Mizoram kan hian kan la claim per porlu tu kan la riloi lo ti kha chenga chu ban zamum lo pathin ramjau tak min pe a soi the chakom he po hi ram makdevin helai phune pathin da hundang kan sayang linghing ram da sin ngatinga learning kan nei lo linghing major akwit kan nei lo ni vani lelum te me kan fel wang le kan deserve wang ni lovin pathian hemin mangaya min shoya helai phuna hian min dani dikha kadrin dani tani chu ka sei to ang khan Mizoram lo chwa dante area ten ta kan sei to a Mizoram ti le Mizo ti hi independent chon democracy kan lu chau khan lu sai ti thina kha lu sai mo lu sei ti chuanin a huam tok lo emei Mizo jinga nam pakha chau ani sia chu wangin wai elepo wai metin khang utin kan khodlang khoi tu te la kan mi phing mas jok ten ngai dan lo ne lo siam ani khama an chang kang ni ot kha chuan Mizo na thak Mizo ti hi sei dan sang oma laya kan sei du chu puzo thon khuma idea so ma hei aron pension ben na chat to ne kha principal defense accounts controller ma nivel vedom ni to ni chu pension trap to kuma pension do ni gri ma na ka zo to puzo thon khuma ngai to sang do ile khabu to project chin ram le nama be chung chang to project thin ni ha puzo thon khuma definition Mizo definition ni coloring charchar ke pan
puzo than enge mizo hi is defined bedan kati puhet mizo chu zone ha thak tu po mizo a inchiar inti mizo mo mizo ba inchiar tin mizo lo ni to tena mizo an pum te kha mizo ni ti tani chu hodo chu pakhat na chuan mizo chu zone ha thak ani phota zone ha thak tu po kha ani ti mizo the zone ha thak tu po kha mizo ni tur chuan kan thisena khan mizo theina khom bek to ni chu mizo theina permission oma tuna ka tong man lu sei kan ti dulian an ti thin mizo tong kani chum kechum dulian pokat ngai tor mizo tong ko me mizo tong hi min athiam chiang lo mo kalam angamo kanal angamo kato nang khan ti lo ni pon mizo ni na bo chung lo amara chu puzo thang kuma sei ki pon ka rin so em chu ai ti mizo ve ngai thani a ke chu like ania ke chu chin kania ke chu me zo pei kania ke chu matu kania chu mi khami kania atia mizo ko ni lo ti chu okay acha poilo lekin a har huna mizo ni theina get kan hun saka a han pa mizo tu ro vein khem kha ngai han lo ni chu ni ka se tum chung chu vain mizo ni na hi zo na thak tu po in an du chuan an nei thea an du lo chuan an mizo thei mizo lo meng ke chu ngai ni hual ngo ka ni si mo ke chu mizo ko ni lo hual ngo ka ni si ti am thei ta mar chu hei kan zir chu hual ngo kan ti hi tunan kan trong mizo trong nei tu ta no ni renga chu han ka se fot kina ti ni li sei ti ta ai chuan hual ngo ti te lai ti am chi te mar bu nau te po an ti mizo zok tu an senior zok kan u te ni mo mizo nam sang sang apo chu wangin he da changte inti mizo ve satlia inti mizo ve lukulak pun le chong te lai tong mangin silang mangin in loin kaloin ti mizo ve lukulak awang khan mo inti mizo thei tur big kan tu ma kanam lawa mizo original pon om lawa chu wangin mizo a in ngai zo na thak tu po mizo in ngai kha mizo ania tin mizo an pom ngai lo mizo to ten entir nan Gorkhali sengo Gorkhali hi en pile pute sang khazare something chau British hono luwe khadna changa omani turung lu tok mo keni ho de ju kan pile pute kan pu le de ju kita tahan vela hal ngai tlang ti vela lom de mi thek ti la like han Mizoram ma hen Gorkhali chen khachu sabho sipai juina lu toni maro ju zong ta thak kan ting chi khan ni velo ni zong na tlak ni velawa amaro chu an khole tuini na an domicile mo an permanent resident chu Mizoram ni ve sin chu wang ka tia Mizo kan sei ka sei na hian zong na tlak tu po Mizo a ingai inti Mizo ani chuan Mizo ani mei thisena ka ta wangin in pom ve de chunga in pom mi lo jin tingai na mi lo Mizo ko ni lo kom is a kom ke chu chin mi kan ya like ni a tme kan boxer pa EFC pa khama Joshua achang kang ka de mielo a mizo ainti tu na chana shelawa lai amochin ani khan adu to good Joshua van ainti mizo lo khan ke khet chang te ka boy tu ran ni lo sim okay adu chen ti mizo theini na kina ainti mizo na chang a hre chona cha ainti mizo lo pon fine kan ti ngamangai chutia vein nor chi pon che lo omje chu zong na thak tu po khan mizo ko ni chuan ka changkang do na ka inti mizo chuan ka kingship mo ka mai kan chile kong ta sau do na khove la hian mizo mz o zo angtal chuan kan survive fangaya chu wang zo tung zo phei lai mara chuti khati marti zong anga zo mi chung kan chuan kan survive do no chu wang mz o zo angtal kan survive fangaya khovel khoi hmuna po mila zong na thak kan ni ha kai ti mizo chuan mizo ni tok chu tuna karon sei dam tok chen ngai dan lo mai thema seng ngai tu na thuk jok lo mangula kuldem lo ngai to na kan ram chunga hen 21,087 square kilometer chunga hen midway som pali something a hian zo na thak ni lo an tam lu tok to ni chakma bru kon ti riang ma takam riang kan ti hote Gorkhali te i khovel hundanga kaltum to lo Mizoram longa tumtat no mani
chung ho te chu Mizo ni lo ti zong outsider anga treat ka a fu lo at dik lo Mizo-Ram ma hian Mizo kher om tur ani chuang lo Mizo lo pon omanga ma ro chu inti Mizo na thinlung Mizo-Ram le Hnam tan ka tangkai ve tur ani contributing citizen kan ve tur ani ti Turin kan welcome thiam tur tuna pokon seya Mizo-Ram at poisa ron khoral tur tourism an pung chowa kan lo mem tum Christmas at po an tam kan ti pigan at pon khoman lam ve ngonga patuna de pon tel ven mo tilutuk kha tourism ni tourist le Mizo-Ram na ron zonga kan thalai te na tho tu ron ho khan velan chu immigrants kan ti ho khani tani immigrant workers khang khlir thanangai chu ka china tirlam ka seng khan haila gandi karimganj ka charbor vel tang khon ran lu du chung engma paisa kan nei lo tom deu ngani easiest simple bernu tuman tumber chu Mizo-Ram mai lo neya an chungte Assam Rama Karimganj khudan disi ga thon thla kan tum khang ho te khachu da tight kan thiam ve mai tani tourist ho kan welcome ring lai khan kan ta na har sat na siam thai tu nakina po ram ti te engamoni proprietorship ownership nei thai tu mar ru nei ho kha kan ka thiam ngai chu wangin kan sei tu ma chu se kol te du ka sen kan in prepare lo tu ka ti kan lo ti mi bi kan ya ka sei tu mai ta ka chu i Mizo chu zo na thlak tu po Mizo theya kan ti to ma sai ti Mizo du lo jun okay Mizo ni lo ni mai lai ni ve mai ni chin ni ve mai zo phei zo tung ni ve mai zo mi ni ve mai poilo ka chu vanrang ai lo nakina an haranga zo mi zumo takatal chuan ka bondon lo ka tu le fatin bondon lo khonge Mizo ka ni ve boka Mizo nei tu Mizo ti jinga tel kan ne chuman kan ti Mizo ve te ang Mizo ang talin khowela hen kanung ve tur ni by the way I'm a Mizo Christian khoi muna po ka ti ve ngam tur ni ti khangai ni chu a fing ho in an ti ngai tu na po Mizo trong kan ti de po an kan mang na sak to lu tu rap thak an ma ni nambil te mar big chon ma trong big mo chin chuan lai zo falama mo chu ding mo halka ti vel kha anu ve tho mo ra chu in biak nan le greater Mizo family se nan ro hi chuanin Mizo Mizo do zo ti le Mizo-Ram Mizo trong ti kha om tani tin Mizo-Ram ka se le lok duam Mizo-Ram sweet na nom na chang kan chu Mizo-Ram an bik Nagaland ani lo Arunachal Pradesh po ni lo chuan a Mizo ni Mizo teram Mizo-Ram Mizo chu mi hring zo chu zo Highlander mo tlang ram me Mizo teram ani Mizo-Ram ani ti kha an se du chu wangin Mizo-Ram abik takin Mizo-Ram chung Mizo ba hen Mizo chini nei ka duwa to ba se du chu pakhat chu Mizo by descent pile pu te thla changa Mizo thla zong na thla khom kha Mizo-Ram an chon Mizo ngoi Mizo ni kha van Mizo vanam gai the Mizo ni happening ra thla kan pile pu te lo bon lo tu chu Mizo te kan te big lo kan them nei big lo ni ti movement hi om thoi ka be si to ran le party khal dik chawanga chuan apanina chuan chu Mizo wan ka thiam Mizo tu ka siam le ni Mizo tu chu zo na thak ni si lo Mizo-Ram om het permanent resident ni ve domicile of Mizo-Ram ni ve India khole tu ni bok chu condition ko Mizo-Ram Mizo tu ni tur chuan India khole tu ni photangai India khole tu Hnam po Murmu ni mo Kshatriya ni mo Singa ni mo Khana ni mo Kumara ni po ni ro se India khole tu ni Mizo-Ram permanent residency ania Mizo-Ram aluphu matumani chun kha iche Mizo ngote chu Mizo tu Mizo by descent lavin Mizo by naturalization Mizo wa khan ai nampum to Meghalaya mo Assam mo Tripura mo aluphu matum lo angai to na zong atu le fa ta thang khan he Mizo-Ram le nam tan hen ngai to na amana wangin kan nor chet athiang lo a Christian lo a Mizo lo chu wangin kan drama non venga atang kai berber atalen nei berber alan zui chakmat po ni to riang brut ite po kham khatuna po khan nga kan tikha chakmanula dan sar to ma chakma ho
IS ten thing la nol chu ma tak rama chon heng te hi ra be a corner hete nor se oma ti tur anilo achang kan lo thak ma son lo changkai berber he Mizo-Ram le tan changkai berber nam ani thi chu wan iche Mizo-Villa Mizo tu ting ho den chong ini ho chu zo matlab Mizo by descent tisana Mizo ho chu Mizo one India khole tu ni ve to antina bangla chakmani pon Bangladesh ni chon Mizo one te lo welcome ngai lo dan diktaka chakmani mo blue ni mo Gurkhali kan tiang ani ni pon Indian citizen ani to chon Mizo-Ram khole tu ai pon mila Mizo-Ram lo future nei lo wa chuan Mizo tu ting tikha kan sei du ni chu chuan kha topic khatna chun kan sei nga review wa chuan badang chu at claim to don ni wa tu mi main beraneta Mizo kan ni na machine kan ni na pusi ka nu na le pikelan pluangi te nu pakara pathian new serchi ba peng turin milo duanga piang man le pon ni la khalai bor vel line ka zo le tho tur kan ya ka du dan pon ni thowa chu bang Mizo kan ni na hi chiang ila tu nam ma hian namang en sang bi tur kan ni lawa kan du phot chuan kan ti phot chuan engkim ti thei pathian ring tu kan ni zui kan noi thiang lo ngatinge kan noi thosi kan ti chuan kan thil du kan la du tak lawa kan pathian hi ring tlak pathian ani ti hi kan lamang tangkai lo lu to ke mani men loving kan pathian mol phowin zom loving kan siam chu wangin Mizo Christian tuna richon Indian tribal kan la ni veri Indian tribal ko sei fo thina Indian tribal ni num em chu tribal chu vai ho jinga chuan an tha sek ngam chok ngai dam pon se wak ngai lo ngare zong ai sang do mishing ai ngai do chok ngai ni ma se kini tribal ga chun ten kan ti ga vai ho tribal min thi ho vai che ho kan ti lo kha tribal ni na ST status kha na mu na college chalu na public employment mu na kan mang chu wangin Mizo nia Christian pathian engkim ring tu zui tu kan ni kara India ram ro pile to mason chak dikshit bharat anje sangni samli paseri vela pejun bun don to India kata khan reserve people do sakni income tax pokon la pelo azol hosada do income tax peton tamu to mase pelo ve ram pek atha ka te mase pek lo pon pechong lo pek a wanga felani lawa income tax pelo pon pathian tri devin dan ti kom betho eiru adik lo theve tho income tax pelo pon income tax pe te kha eiru wan fel tin an chung lo an eiru dan level sang me don tin a choni chu wan kan sei du chu Mizo kan ni na yo mo pathian ni shroya Mizo wa min siama Christian kan la ni zuya to India ram ro pui lutukwa free bun rapin kan free ne tribal kan Mizo tribal ho page not tribal ho page mo vai ho tribal ni to ko vai che ho kan ngai sang lo chuan kan tribal ni na kha in threm nan chep nan kan mang lawa changkan nan income tax pek lo nan nge kong chang kan mang changkaya chu wangin Mizo Christian Indian tribal ang economy arhlud na kan thelo meeting na promotion thing in central service at po kan lu thei pa kan enjoy vek chu ni sela sai ti ko ma hemi ringot po hi topic full topic of say thamani na kina rim chan chung na sei da thawanga hei hi ka ve em kum samruk kan to kum samruk khet china chuan ka ve em thilan Mizo Christian pathian ni min siam ka lom thot boka ngai tha tu ten khong takin Mizo pa ngai tak Mizo one Mizo tu ni lawa Mizo one ni ya Christian ni pa ngai chuan khong takin siam tu pathian ne na galpa Mizo min siam ka falom em wa dikha milo trong private to be katal chu lom tu sei no dikha sei dun chu pakhat na tan chun tok te second tui overload to ga ngai tu ten sei tong khan khong in to mai 20 ta sa neutral de mi long thak sak chuan maso na kan nenga kan ram le na min ram ro pi tak nam ro pi tak kan kalanga pathin ne nge min tum sak kan shelawa emina pho boy anga silai ne na ka ngai levin ideological war and political ideology in dortanin Mizo-Ram hi Republic of Mizo-Ram angin achuak la bisi dan hangin mo
within the constitutional framework. Mana kumanga patron ka sechu mumanga hianin puhole kalomuni urisak num lai ding khin chu sangni somti vel meeting kumanga chon MP kalonia chon Mizo-Ram hi parliament secession of Mizo-Ram from Union of India Act Khawp Mizo-Ram Independent Act Khawp ni chu ta chuan joint parliament session anlo Siam dona kumanga chuan mumang bekan chu mumanga chuan pohol lo lang hol ye ka pui ni ran ti akran to be ni che ti ju sang ni som be tuma bu ben shor kum lai sang ni som ti me sang ni som pathum ni chu jok na bu ben shor chau be lai chung e ka pui lo ko skol hom he me he India ram kan India ram kan independent dona sin intin na ti ka MP kan ni ve khatro she nga khati wa she joint parliament hay thu ka sei do na independent yagati Mizo-Ram Independence Act a bill kha pompui do na chuan India sipai kan manga India currency kan mang bokanga tuna India na Bhutan en kolang khian foreign country nation san de venga chin India backdoor mo India deep state the American politics taking Indian deep state ang kanya UN awa member kanya Olympics a team kan tir thai do na thu ka sei do na ta chung ka theni ka thu sei tur hi ka zek chuak vek to dar kar chan be thu sei tur ngai kanya chumi tan chu ka zek chuk to thu sei kan tir vem cho ka thia ole ti drawer ka ka pot ni mo chuan drawer ka da ka la chuak thei to ni chu ka pu mi sa mo I mu ve tu lo ni din ka ti ni tak tu poi la ve ti chu kan sei chuan na chan chu kan future hi athim zong in la ko pathian hian he nam Mizo-Hnam Mizo-Ram hi athei ngil lo noide wam turin min phal lo Modi sarkar ina BJP sarkar hetiar ron ripu pup te po hi Indo Boru ka FCA kan sei mo Indo Boru ka defense development asoi ho jung te po hi India sarkar khon Mizo-Ram hi ra be nan amo atilo China le Bangladesh la ka show off na du anin do tak ko ring chong lo wain show off no kong hen Mizo-Ram hi kan omna strategic Indona ta na poi mo le ko va mun lai ta hi central in around develop bukang chu development baka chu nakin loka pathian in heram alfrey chodon hian Indian apedon ni okay good thei kan boxi sang chu to don ni chumi ngai to na chu enting in a then to meet a dream ko well dream ni chu athei lo tien min tu inom chong lo enga ting you have the right to dream the best dream in the world kovela dream taber in a thiang chu ting dream lo not only the right to dream the right to realize the dream tani chu kan theng ne lo wa mi jong kan en sang tur ni lo wa kan chapo tur pon chung lo wa kan kon fi fe em tur ngot me ni tikha thalai ta big thing ka cha du chu wa athai ni it's possible tikha chu wangin success formula all some virtu sei fo thin da na kan sei na la du chu du thang hom kan thil du kan du satli na tuk thina du ngoi ngai mi tam takpan MLA te MP te lan chong si lo wa nge ni tu hai ni lo mi chiten ka du bak tak lo ni chiten kan du tak khalam pang ringot ka ni to chat me ni biel nu te biel pa te du tak kan nei chon kan nei to na zong al ta khan awum bike thar nei du tlang bal chon bike nei dan tu ringot ngai to an nei nge pathin na pal a fa pa mal nei chun po min pe phal chaton na po min pe phal chuan IAS ti te millionaire billionaire ti te infrastructure ro pin de pala ni ti khashe tu ro chuan noi la ngo pot ni ro so point number 1 say ta Khawp mele say politics should serve good. The ultimate goal of politics is to help serve the interests of the people. Now I agree with Patricia madam that the whole problem of this is the baby of 1971 NERA Act.
wrong and poor implementation of the Act. Now, I'm an engineer. I understand about Survey of India, how the topographies are made, surveys are being carried out. So my only submission at this moment is that Assam Chief Minister or the government of Assam doesn't seem to understand that there has been no acceptable boundary line between Mizo-Ram and Assam. Okay, so our Chief Minister is harping on a concept that this is a constitutional boundary, blah. But how can you have a constitutional boundary without consulting the state of Mizo-Ram and without doing ground verifications? Okay, so now, under the present circumstances, let us all assume that we don't have a proper boundary between Assam and Mizo-Ram. Hence, there is no question of encroachment from each side. When the boundary line is not there, you cannot accuse this, you're encroaching my land or I'm encroaching your land. Okay, that's one thing. Another one thing is that, what I want to share with you is that, like my Naga friend, he has sharing a very interesting historical facts, 1875. My government, Mizoram government, has recently constituted a boundary committee which has declared on Friday, that Mizoram will stand on 1875. Okay. My idea is that I am an engineer. I am not too much into history or political science. My only understanding is that when we cannot even draw properly on the basis of NERA 1971, I'm afraid we will not be able to draw on the basis of 1875. Now, Madam has rightly said 1875 NERA, Section 6 of the Act is about Mizoram, in which the creation of UT, the newly formed Union Territory of Mizoram will have the boundary of the Mizo District Council. And what is the boundary of Mizo District Council? The boundary of Mizo District Council is supposed to be the boundary based on notification of Assam 1933. Fine. Now I want to know where is 1933 notification now. See, I am having a Survey of India map here, which I just saw. Okay. This is Survey of India map. It is 2010 edition. Okay. In which, in the footnote, see Mizoram and Assam boundary, the areas are covered by 6 toposites. This is a toposit number 83D11. 83D11 is about that fighting area where there was fighting, recently. In this toposit, if you happen to see the footnote, I've just read out the footnote. The footnote says that the state boundary between Assam and Mizoram, states shown in this sheet, is in conformity with the relevant gazette notification issued by the government of India, but has yet to be verified by the government concerned. Now, I don't understand when both the government have not verified, when the ground verification was not carried out, how Assam has given in the gazette? Can you have your own boundary drawn without consulting a neighbor? So, at present, there is no question of Mizoram and Turin or Assam and Turin. So, practically, there is no boundary. Now, I want to come to the historical part. I'm having one note sheet here. It is form number 46. Okay. Form number 46, Forest Department, Assam, Area of Reserve and Unclassed State Forest, 1896-97. This is 1896-97. In which you will find there is what we call Inner Line Reserve Forest. Area 509, location Lusai territory. Now I want to know where is this 509 square miles now. Originally it belonged to Mizoram. And the Assam government was also recognizing this. And while Mizoram was a district council of Assam, the royalty accrued from that land, that inner reserve forest, 70% being deposited with the state, with the district council of Mizoram till 1971. And all of a sudden, after 1971 era, the submission of 70% of the revenue collected from that area has stopped. And now, if I go to the website of Ministry of Environment and Forest and try to find out where is in the land reserve forest, I find that
220 square miles of 509 is in Mizo-Ram, and the rest 289 square miles of 509 has been snatched away by Assam. Chupke, will be chupke. Bigger brother has snatched away land from his younger brother. मैं क्या बोलता है अगर if Assam is interested in utilizing the land, he should have told Mizoram government, yes, okay, you guys are from the hills. It's a plain area, so I don't think you will utilize it. Why don't you talk and have this much? So my idea, like Patricia Mutin, madam, I'll come back to her. The main problem is the whole troubles come because of the wrong implementation of Northeast Areas Reorganization Act 1971.